ko batevye Buri nyine sikitawoka. umutima wanje uri hejuru no kuri Imana sinzi baratevye ko ndatelefona ntuze ni pasa sinzi ngabazimije inga byagenze gute kasize bari kuri telefone kubera bari kuri telefone katubwira kubera abantu. Yo, karibu jamani. Pole sana hizi, pole. Pole. How are you? Gloria, pole sana. Ukimjana kwa mganga? Umjana kwa mganga. Yusra. Gloria. Muze. Sasa zoko. Ila kushofere vrema akebuli moto kumjana kwa mganga. Bagiye kumwica muri Imana umukaje sinzi umusazi mu mutwe kweli ndagize maji basi wagira muniguru yari muri ndagenze gute wamutabaye gutega ntumuzazina yani tumepambana vile vile siko tulipanga niko Ndio Nima nishimo kumona kile mzima ndio mzee ya menje Kwa tugira ubwoba tukumvaga buri kumana je. alima telefone yawe nipasa nimba Warazi telefone na nani ya nayo Yes na yingi ni derangement na izimije Kwa urugamba ni bari boroshye Siamini what happened to this girl. Nakosa kala kusema. Yani siko sawa. basi jamani tuende hospitalini sasa naongea ndani kwa ndani inawezekana kama mama alipigika vibaya sana sasa nataka nishughulikiwa kule basi mbona mtoe gari sasa tuangalie sasa kupeleka kazi ndio hiyo pole Azla ndio faida ya mapenzi Azla wapi masiara bwana ndio Bamela. Jina ndichokoga chadaja mama. Wewe unasaidia kuvizi chana mlisa. Bosi vipi hajafika? Bado. Wewe afadhali hata uko zako fiti mama. Alafu ndio ulikuwa mjuaji fujo tukiche ulikuwa unajua ni wali na maharage kwenye sahani. Sio sio kwamba mambo tusiingie mwaliko wingi na kimbele kiherehere kisharichari. Sasa umefanya nini? Afya siku mimi nakwambia unaongea sana kama mwanamke, unanisikia? Acha usitenge huko unazungumza maneno ungeyafanya pale kuliko hapo. Usio unaongea sana kama demdemu vile ambaye iko na anataka sijui niseme kitu gani au kama vile kuko anataka kutaga mayai. Unanisikia? Usinifanye shauri hapa tukamaliziana hapa mimi na. Unamalizana nani watu mwenyewe tundapo sunda kama kijinga kuna piga kwa dereva. Tupia shari mwenyewe peke yangu. Nani mwalifight na jamaa mwanzo mwisho? Huko unazungumza kitu gani hapa? Mimi haya yote nilikuwa afule jamani mjinga sana. Angejua kusambua kabisa utakaachia chini. Mimi ndio kama wewe kabisa huko dumo na unakaza fresh. Kumbe bure tu. Niko na nani sijui niseme ni mtu wa aina gani? Afadhali ungezungumzia wengine wa jamaa wote usingemzungumzia Azdan. Yule ni mwanaume kabisa kwa sababu kabisa hana tu mapembe hatuyaona. Yule ni mwanaume. Nisikilize nikwambie kitu kimoja. Nilikuwa niko raha zangu kwa feki zangu niko yeye na kugiri kimekimwe na kugumu dada mangao. Tungira kuna dada kugumu dada mangao kuna fuko giri tunga. Shit. Yana ana roho nzuri kabisa kuvunja kumaliza yeye yote kabisa kamaliza. Unasikia? Ndio nakwambia kila mtu tu tukamalize kazi unajifanya kwamba kwa Samaria mimi masana nasema hapana wewe urumva tumureke urumva genza buhoro. Kuna kuna kwa kama hauko sawa kimabavu ndio kuna kata kwenda kufight.
juhudi zenye uko nazo kwa pia papa doze ungeweka kwa kufight yule jamaa tungemwoa kwa dakika hizo. Bamela nisikiza mbele tumoja. Utaniambia kitu gani? Sikiliza. Full stop. Watu fake. Mwamaze koga, mwahinduye impuzu, amavuta mwisize, wowe wabona mu gikorwa mwagikoze. Tacho mumaze mwebwe. Umuntu umwe abirukanze kabisa. Abagira ubunywenywe. Mbahembe mbaye byose, mbakorere byose. Kumbe tacho mushoboye. Fake. Ni umuswata. Urazi gumu wewe wakubise swata ndazibona. Urazi migere wateye swata ndayibona. Muta. Urazi ko tutawara tugambara kandi twara tugamburuka. Kugamburuka no gukora. Sama jambo. Urazi n'amahera wari watwizeye after ijyamisho tuyiheze. None Ariko mutamu ndico nokubwira cyoco. Ndico nawe kuba nije nari kuri tele. Ujya mu ntari wenyene. Kuko ingumi uko ibiro zipima zose muta urazi ko dutumye muri byinshi. none Urazi ko dukoze byinshi. nico bituma batangaye. Ariko ujya mugo ujya Kubera amagaburira cyane mukajya mugahanga usanga ingufu zaragiye. mutasuko. Kajya kagabo karafise abandi bagabo bari nyuma yako tutabona. Kandi wewe byose wabonye zataye kinazizanye za vandame ndazizana za koma ibikiriye Aho ngaga beti. Icharaga. haniso ningira ngo Ngo mushobora yicare byaraniranye. Mission nabaye yabananiye. Urumva? Byaraniranye. kugira ngo bamu Umbereza uko byagenze aba bari bategerezwa gupambana. Ujya nuzi ko yari mu minwe yacu. Agahungu kene wabo kamwe wabo Nazira. Kari mu minwe yacu. Kamazinizi twarakugaranye. Haba Azirami aje hewe ingumu n'amakarate ari byo biziye barabimura bakubita swata bagatera umugerezo. Ewe karakomeye karabanyuka. Nifaranga sinsubira kubahemba. Byose baca batayi wabo. nani kwari gato kida kagabo Ukabona uwo kasuzugura. Singaba. uri mukobwa wazi N'uri wenywe. Nk'ubu kwanze umukobwa wanje. Sinzi yagiye. Sinzi uko byagenze. Bamutwaye, bamunyuruje. Ahubwo wewe ko utari muri uyu mugambi. Ugenda undabiri ko umenyera umukobwa wanje. igikorwa gitoroshe ariko ndagerageza ariko rero mutaha je ndagomba guhanura ikintu kimwe uyo mugambi ugayitse wowe ufise wewe basha ari uno munsi ari ejo uzobona inkurikizi yavyo kandi amanda bikugira iminsi yose usubiza agatima inyuma agatima mpembero wiyumvire imbere yo gukora ikintu apara kugira action banza wiyumvire kwanza imbere yo kugira action inkurikizi yavyo kandi amanda bikugira iminsi yose naye ahandi uzobibona mu minsi iza ubwo bugabo ubwo bushinga ntaho ayo mafaranga n'ibyo byose wiyemere byo gupfa kubusa witonde wiyumvire imbere yo gukora icyo kira cyose waza uteka umutwe reka akora ngaha ikindi mutandasabye jambo mbere yuko dutangura intambara n'ujya muhungu yavuze ni je ndanazanye n'amahoro nta ntambara ariko mubishatse ko zivugijwe nuko zitamba niko yabwiye buriya ingwano yiwanje Imana ni yingwanira kandi ubiravye ntacyo tutakoze je naka kagabo ntacyo tutakoze kandi agukubise ngumini wayumvira imbere n'inyuma ukamenya ngo giki oya mwebwe mwaringwe nawe yari ntambwe ntambwe n'ingwe n'iki kandi ubiravye biragaragara neza yuko ujya muhungu intambara yiwe ahubwo nico no guhanura boss urabona ko duhemba neza yego mumubwire vrema natwe uko tumara amajwe tukamara mu maso yiwawe ntavyo ndakwifurije kuko ijambo ryavuze je ryangumye yavuze uwari wese ari nyuma yiwe intambara yiwe Imana ni yigwana uje ngumugabo afisa abasirikare twebwe tutabona abana b'abantu uhinduke vrema ni gato ariko si gato si gito kandi si gito James kutavuga wakomeretse base cyane yaguciye ururimi yaguma musari yari yapembeni ambira kumuvuga ko makarati bakomeye ururimi yaruciye bamera ravuga make boss je cyo nasanze ikiri ngahanye icyo icyatumye bamera yanga ko tuza kugira fight yakiri kare
nasanze yuko na myimenyerezo afise ikomeye. ntacyo muvyo byo kwimenyereza muzimenyereza ariko ubwanwa bwacu mu wese ubwanwa bumaze gupfuka umunwa yatari uragerageza kuva igihe wambwiriye uti iyo ngwano yireke si nziza ivemo kuganganira si byiza kubandanya ivyase si byiza iyo ikintu cyase Imana iba yakweretse ko itabishaka. Uyu muhungu yahora agira inama ntari umukozi wanje nkamwumviriza ariko sindabikurikize neza byose, ariko nawe avuze ati ujya mu muhungu yababwiye ijambo Azlant jewe nashaka amahoro umutekano, ariko mwebwe muzanye ingwano ndabivuna kandi ndabivunye n'Imana iraza kungwanirira. Iyo ni ijambo wabonye nini tangiye urumva rero ngiye kuvyiyumvira tamama namo tubabarire no ndavyiyumvire twama twagukoreye nkuko bishatse. aba bahungu ndababarire babandanya kazi tumbwiye ngene ndaciyumvire hama nawe unisaidie kitu kimoja. atakusaidia kabisa Wewe unanishauri vizuri, nitakusaidia. niliache nilisahau, nifanye kama vile ni amani, sawa, naenda kuwaza. Lakini sasa na ufuatilie nijue mtoto wangu yuko wapi. Ndio. Juu hivi nina wasiwasi sijui yuko wapi. Nitafuatilia. Yuko aje? Mimi nishakukubalia kama nitafuatilia. Sawa. Nikijua tu penye pigo. Nyenye nimewasamea. Naenda kuwaza vizuri, murudie kwenye kazi. Mama ashikuru gati. James, murudie kwenye kazi. Sawa. Pamela. Naam. Uende kwa mganga. Acha Shika gari kwenye amkamati kwanza. Ataweza yeye na yeye ni komando mwingine. Ameumia leo sikesha tapona. Tayari uvuga na. Uende kwa mganga. Yaani ile riski sio linda kabisa. Ningelijua ya mayaje mu. Abeti. Wewe nda kumvirice. Vyiwawe ngiye kuvyiga. Ivyumbwiye ndavyumviriza. Simfise n'umwanya wo kuguherekeza, urabona ibyo nsanzemo. Amahera wari wambwiye ejo nzo yakurungikira kuri rimikashi. Ugikorere ko ariko ya nyungu igumako. Nta kibazo. Aguma ari 5%. Yarota. Uya kujya twabusezeranye mu masezerano ko amahera arengeje iminsi 10 atabyara 5%. Nese intérêt de retard. Nanje rero cya kikorwa cy'umukobwa wawe. Ikukurikiranira hafi. Nyarutsa. Menyi yari hanyuma Nyarutsa kuko ntivyoroshe naho ngiye kwihangana ariko nsukuvuga ko ntababaye ndababaye. Ndababaye ariko rero uhinduke. Uhinduke na hali. Sawa. Bizokugora kabisa. Sawa. Sawa. Allo. Yani, napigwa mpaka jana kipengwa ngule baba. Mimi hapa ni mtu mpiga boksi mbaya kama na mwili wa ngamia, ana mwili wa ule kijana mnene. Pole yani. Hapo amevimba mama. Amevimba kweli. Ndio nataka kupika kabisa. Sasa ndoni. Yaani leo hii jambaza kwa anasema kuja minauliza hapa. Ndio ukimaliza mtule viksi hivi sitawasaidia. Ndio nipiga fimbo hapa hivi. Ile na mimi ni mzabua huko. Ndio hasira. Pole sana. Mzee huyu. Atakachomfanyia. Ila Zara kwa kweli sasa hapo ni jasiri. Kisa nipiga wale watu bali. Fanya kikori kali shikana kishi. Kwa hiyo tunaona kwa hivi. Fanya mazoezi ya utaki. Tekane mkakaa hivi. Nene kwa na majaji. Ndio mkaangalia hapa na wajambazi wanataka napigwa wewe na mke wako. Kesho nataka muone mtoto wa watu. Sasa ndio mzee wake atumwangalie wajambazi upigwe mbele yake. Si aibu. Yaani namshukuru amefanya yeye ujasiri mkubwa. Na ndio maana kwa kweli mimi hapa itakuwa ndio kufa kuzikanda hivyo sasa. Sio wafu baadaye. Yaani ona kisa amemgeuka hata baba yake. Yasi. Mtu besha ngapi?
ngira kwa msitati asira arikonda nkuko ariko arabivuga cyane niwe bibaze ko nuze azotuma yitonda aguma hano aje hari ibindi bintu akunda iyo byose ugenda bishike mu kubera ko nakunda kugira umwanya wose reka tubahindurire sawa sawa akavisi kakasaidia kanda kanda taratibu mbona fila tu brother pole siri Aslan kisema kitu yote yanataka nguvu. wewe sasa kwambia kama mazoezi Watapiga hadi sipiga wale watu. sana lakini zile dawa zinasaidia vile vitaninga maumivu. Zulekha njoo toa hivi vitu hapo Ingo